بله تماشاوان جاج بوی رونهای خستنه که بهتر لسر بداوی هاتنا داعش لباغوز ایروک و هاتا راگهاندن او نفچه هاتا رزگار کرن بجه داعش و رخصنا ترورستية داعش هاتا جنابرن هاد رئاسكي باش ربكاري سياسي منال حسكو لقلمنا مامستا منال دنباش ایرو قاسادا د کنگرێکی ڕۆژنەمەبانیدا ڕزگارکردنە دەبەرە باغۆز و داوین بەژن بنگەها داعشێ بوو لە سووریێ ڕاگەهاند و گوت کۆ ڕێخستنا تەرۆریستیە داعشی هاتە ژنابرن چه جوداهید نابەرە vê ڕاگەهاندنە ئەم بێژن وێ ڕاگەهاندنە سەرکەوتنێ بەسەر داعشدا یا ڕقای دەما و ڕزگارکردن چه فەرق و جوداهی نابەرە هەردووکاندا هەیە رز و سلاف و جەژنا نەورۆز هەمی پیرۆز دکەم bi taybetî Efrînê kelha berxwedaniya got rastî divê Newrozê de millet date xuyakirin got Kurdin û Kurdistanî ne û ji Kursanê parçe nabin. Ji bo bersiva te çi ferq û meydî di nav de heye pêşî gereka em piçikî vegerna duê kîlometreyeke çarço de Bagos zêdeyî mehekê gotin got me duêdê de ew dawiya we aniye û me dît te hicûm neke te ser wêdê de heta got şervanê em bêjin grupa terorê Daişê hemî ji wê derê derketin hemû hatine rizgarkirin û xilaskirin çi kesê got gihane Tirkî çi kesê got gihane Iraqê evana bi xwe cihê berpirsekê divê gereka mirov carekê jara vê bersivêkaribê wergirê çima nehata bombebarankirin, çima nehata wêrankirin, çima Daeş li wê derê bi wî rengî heta bi pîrekê Daeş ê got ji wê derê derketin me gelek vîdyohata de dîtin li ser fikr û ramanê xwe bûn û gotin em derketin bi qudreta îlah ji bo xatirê em karibin zar wê xwe careke dîtirkê li ser vî mê jî perwerde bikin û careke dî vegerne nava şer. Çima mehekê berdewam kir bi rastî ev ji bo me bixwe û duê me hê de jî kê me ti kuştinê mezin nedîtin ya ji hemûyî pirsa ji hemûkî mestir jî kanîn ew êsîr ew keçikê Kurdên êzîdî çi xortên Kurda bin çi şervanên Kurda bin ê got destê va kesa de heram kesek nehate rizgarkirin lê Daeş hate rizgarkirin. Em vegerne pirsa te di Reqayê de em hemî dizanin di wê derê dema got ew wêneyê mezinê ocalan hate hildan û bi wî rengî hate ragihandin xelkê Reqayê piştî wêna çawa ew di nav xwe de qebûl nekirin û hêrîşî wa kirin û fikirê kurdayetî bi tewawetî qebûl nekirin. Di baweriyê min de îro di Bagos de wextê got bi vî rengî elan kirin û Sirûda Ayraqî dane xuyakirin ew bi xwe jî careke dîtirkê dixwazin hêzên Sûriya Demokratî diriya YPG re peye dêra dixwazin careke dît vir de Kurda pê bixapênin ji bo xatirê rengekî Kurdî bidine meselê û em hemû zanin tiştekî Kurdayî tê de tune ya Kurdawarî ew bû di Efrînê û Kobanê û Cezîrê de ye ne di Reqayê dêra zorê û di min bicê û di deverê dîtirkê de ya heta em werin li ser wêna gelekî xwe li ser rawistên yan jî kê bersivê mezin ji bo wê wergirin. Di bîr û baweriyê de ev tiştê ku îro hate gihandin ragihandin di dema got Efrîn salek di ser derbas dibe ê din destê dagirkera de ya ewa jî xwest di vê derê rengekî Kurdî bidiye de bi di derba li vê derê li Kurda dixin. Başa mamosta Menal me best ji wî rengê Kurdiyê ku tu behs dikê çi ye? Di tişta didêta xuyakirin dîtina min ewil jê re ew ê careke dîtirkê unsuriyeta şofîniyeta Erebî li serê Kurda xirab bikin ji aliyê Ereba bi ev yek di do yê pekekê peye dê bixwaze ilim bidê Kurda ji ber got îro gelekî direwşeke aloz de ye direwşeke xirab de ye kesî ew qebûl nekir çi devera rizgar kir jî kê kesê wê deverê bixwe li serê wê rabûn dixwest got sîgnalekê bidê milletê Kurd bêjê bêvaya dibin ala Ayraqî de bêçawa ji rizgarkirina Kurdistaneke serbixwe û yek hata umma dîmokratî îro jî dixwaze millet bixapêne bi Sirûda Ayraqî di bîr û baweriyê de xapandina tiştekî zêde tê de tune ji ber got heta weke vê gavê pekekê peye dê yekpekê nevegaye rêza kurdayetiyê heta em Sirûda Ayraqî bi wê de bigihêne. Başa qunağa piştî bidawî hatina Daişê ku îro hata ragihandin bi nerînete wê bi çi rengî bê pêde wê çawa karvedanê û hersûkeftê bike dê vê qunaxê de eger heye siyaseta xwe biguhare û lêvegerekê peyda bike?
دەستپێکێدا ئەس گەلک سپاسیا مامۆستا عەبدولکەریم دەکەم ji ber got ewîna hinekî gelekî bi rastî xweştir û got te dît hinek tiştê biçûçik û bi dixwest mixabinim ew tiştê biçûçik fêm nekirin ew tiştê biçûçikî got ew behs dike ew tiştê fikrê netewîne ê xîlaf neqebêname du tarafa de tarafekî kurdewarî xebatekê ji bo fikrekî netewî dike û tarafekî dîtirkê dibin siha navê demokratiyetê de netewê Kurd pûç dike di qunaxa di dûa dedbîr û baweriyê min de yanî ji ber wext me gelek cara aniye ziman dema got şer nemêne di nava Sûriyê de Sûrî bikeve guftûgoyek siyasî de cihêva pir zor bê vêce ev cihê pir zor ji ware ka gelo ê çil bedaila ji xwe re bigerin ê çawa karibin li ser erdê bisekinin ê xwedine kîja tarafî evayna divê dimêjiyê wa debê divê hesabatê wayî siyasî debê ji ber pir cara feşel anîna ka feşella vê carê ê çawa karibin xwe jê rizgar bikin gero ê karibin qebûl bikin vegerne mala Kurdî û bikevin bin sîwana Kurdî de yan jî ê bimêne weke leşkerê çekdar dibin destê xelkê de ئەگەر بە گەرانتیە هەپەیمانان و ئەمریکا بێ مامۆستا بێگومان rewşa Sûriyê ji xwe qet bi destê ti kesî safî nabe hekene bi destê dewletê wekî Amerîka û Rûsa wa nabe û Amerîka bi taybetî bes wextê got Amerîka bibête em bêjin damin yan jî garantor divê mesela hanê de ew ê karibê şert û mercê xwe pêk bêne û qendîl ê tirêl pêşiya wê na tu nebe got karibê zêde êdî berdewam bike ji ber got hin bi hin çi ji aliyê levhatnê Tirka û Îranê re bê çi ji levhatnê Sûrî û Tirka re bê ez bawerim rewşa qendîlê hin bin zeîf dibe rewşa peyedê hin bin zeîf dibe nesîhet ez li peyedê dikim got li xwe vegerê ji ber got bixwaze nexwaze bi hezarê kes keç û xortê Kurda ê got bi diriya ware mixabin di deverê dî de hatine kuştin gereka lêborînekê bixwaze gerek vegerekê bike û di siyasetê de gerek siyasetê qebûl bike ke feşel anî vegerê mala Kurdî باشە مامۆستا منال ئیرۆ ئەلهام ئەحمەد گوتارە خۆ دەگوت قوناغا دوێ وێ شەر لێ دژی ئەم بێژن وان شانێن بە شارتی وێ وەرێکردن پشتی ژنابرناوان شانیان شەر لە دژی فکرێ داعشی وەرێکردن وەکە واتەیە گوتناوێ ئەن گوت چ دێ خویاکردن ئەفگوتن ناوێ واتەیەک و بۆ دەمەکە درێژ ژیناوێ بوارێ لەشکری وێ بکاربینن مخابن فهم نكر الهام احمد قالو او اونيفرسيتيت او زاننجه مظن فكرنا دواري فلسفيده دواري ديرو ميجيدا بتشاوا كار بفكره شري واشارو يانجيكي مدسبيكي دا اني زمان مقود هكر داعش هات اواب خو داعش برتاي اواب خو قوتيه جه جبوي خاطري عشيره جه قوتيه فلسفه او جلانو يكيتيا برا ولا بيوريني دبن سه ويسه دما او بردانا وايرو داع ايجو باغوس داويا وينا مديد رتلي بصداب سي صداب بين صداب دو هفدو جوي دري دركتن يعني تاوجور در خصن وتجاره كديوا پرورد بك براسي اف جي بي كنينه نسبتي ببور نسبتي خانم الهام لي او دخوازي بيجي انه هيجي كي شر هاي جبر وقتي جو شر هبه معناته امهنا امي حاضر بن هيج ما هبن امكارن خدمتك دي بيج بك لي فكره داعش او فكره يقول سر افابيا ده صالا جيره دفي او قناخ او بنجه جرجلاتي بيتا هلاندن دفي ما في فقير وفقراء بيتا بيك انين دفي حقي ايصان وجياني بيتا بيك انين حتى تكاربي فكرك يورج حول راكي افكري قلت سيستما صدام وخميني واسد وتركادا مازن بويا تبشف روجك في فكري نكارج عرضه ليني افا خباتك زاننجي خباتك بيرو باوريه كمازن ايشا فا ايصانا جي فكري جنيش جي فكري خراب بشوي أفانا نكاري إلهام أحمد أفكار كاركي برمزنا باشا مامۆستا منال پرسێکە دیڤەت هەیە ئەگەر ڕەوش بێ ڤیرەنگی ئالۆزە قوناغا بێ وێ بێ چڕەنگی بێ ئەڤ یەک یا دوێ ئەمریکا بەردەوام بێژێک و لەگەل داوی هاتنە داعشێ ئەوەی جە سووریە بەکشێ و داوین هەڵۆستاوێ گۆ بەناکشەوێ هەنێک ژمارەیەک چەکدارن خوا دە سووریەدە بهێلێ دووەردە سیاسەتە ئەمریکا چ گوهارتن وێ بسەر دەبێ دە قوناغانوودا از بخوا تموتم دبيجم يعني از وك إيصانك كرد من فرتا دايج بن دست أمريكا خوارية اللي أزنال دجي أمريكا ما أمريكا دولتك برجواندية يعني وأمريكا جبوي برجواندية خوا لكرد وعرب وفارس نامي زين يعني داعش يعني كين كسي إسلاميا كسي دي تركي تموتم مزين تشاوي برجواندية تدا بيكين
واب جي اشتي صالح هشتي جي افغانستان وجي عراقي وجي ايراني وصومالي وحبادا براسعيكي برجوندي امريكي هنو دمشن چخا ایسان تینا کشتن چخا تالانگوی چید به افغانا حمینت حساباتی ده حسابه دوف درج ای چاوا دست سر دوری دین و چاوا ای دوری کاربی بهتر کنترل بکی او جالی کی و اسرائیل جالی کی و برجوندی هناك كيم زي اوروبا وروسيا تدا جبر في امريكا چخا سي ترامب بيجي يا نبيجي خناك شيني او مثلا معنا عسكري قال جيرا نكرن قصد عسكر مثلا ضد درج برجو شري بشري تكنيكيه شري راكيتا شري بالفرع الأزبانايا وقت يقول بخازي دست سر دفرك بعسكري دين كر أرزانة جوار بساليتي كاردين لأود فكرين شعب سياسية دست سر دين جبوي برجواندية خوي دوف دريج دويدة دا كاربن بيك بينن وأمريكا دبلانا ويدا از بخار قلق دبينم إنه إيه كرد بشكي مظنش بلانا أمريكي بي وأبي بيتا سببك جو جي كردار روشك برباش ودرس دروجلاتي دا آغابي گەلەک سپاس ji بۆی شرۆڤەکارێ سیاسی مەنال حسکۆ و کودرێ ئەسکایبە لەگەڵ من بوو گەلەک سپاس مامۆستا.